Chamgei chamanikab Jehoval eng ui tugul lo mitei kebeberwek tugul chebo ng'ony. Ane ko boiyot amdoindet arap Nabei abunu Segero eng Eldoret eng Uasin Gishu County. Kongoi amu boroini mie ak tetutiet nemie nekokitet ak muchungaji Pastor Nyalilei akobo tetutioni betundeb rani. Kongoi amu tetutiet nekikotet Jehoval sikobit ke communicaten en dunia mzima. Akwek chekokose kutitab kalenjin eng kebeberwek tugul chomi ng'ony. Kimoche keng'alale ng'oliotab Jehoval. En boroindo nekakonech Jehoval kiro ng'alek cheechen chekikopanganwech kamuktaindet asikobit kochobech simakilusie amu kingobut Adami kechub ng'ony. Ko eng rirge nebo Jehoval ak chomyet neo kokiyai tetutiet nemie asikobit kesorwech kokeny. Kokotom kesoman ng'oliot ak ketestai ng'alek cheechen chekitoune chekisisine ng'alek chemoche sikeib koba tai eng betusiek chemi tai. Kemoche kesa Baba Jehoval kwandanyo nekiyai kipsengwet ak ng'ony akindege eunekuk eng sait neboraki yekibendi ketou ng'oliondoni ko ikinye Kiptayat neketou eng achek sikobit kenai ortinwekuk twa mugulelwekyok kabwatutikyok kindo mirmiriet netilil sibartegei eng ng'oliondeng'ung nesobei. Kongoi amu kaikasech ndoiwech endo mirmiriet eng kainetab Jeiso Yetindenyo. Amen. Kimoche kiro ng'alek chekikisir eng bukuit. Bible ko kitabut ne inegei nekikonech kamuktaindet koek zawadi nekikikoch dunia sikobit eng oret age tugul ak eng or age tugul koborwechgei Jehoval akong'ololwech akoborwech oret akokaitanech kebendate ortinwekyik eng ui tugul. Tuguk chemakwech Jehoval ko chotok chekonech keeku agenge ak Jehoval. Ara bukuini kekure kitabutab Jehoval, bukuitab Jehoval. Kikikonech ng'oliondoni kotoretech kokonech kakuyet ak ng'ulotyet nebo atebet nenyolu nebo kipsengwet. Eng kitabuni ko kikisir kosire maotik. Ngikas maotiot Isaya ikose komwoe kolen kitabutab Isaya kotinye ng'oliot nemwoe kouni kole Isaya, kitabutab Isaya 34 koite 16 komwoe kolen ocheng eng bukuitab Jehoval akosoman mabetei akot agenge eng chuto. Ocheng eng bukuitab Jehoval akosoman. Ng'alechu kecheng'ei, kicheng'ei kuyo kicheng'e kiy age tugul nebo komonut, kuyo kicheng'e gold, kuyo kicheng'ei tuguk chebo thamani chekisobee. Ng'alek chekicheng'ei chewalu kabwatutik, chewalu atebosiekab biik, chewalu amuneinik chechang eng tebutik chechang chetebe biik eng emoni. Tebe chechang kole kibunu ano nee kaimutichu ketinye, amune sikomi mionwogik, amune sikomi ajalisiek eng ng'ony. Kolen alake ngot ko Jehoval ko chomyet ko amune sikomi tuguchu tugul. Lakini eng bukuit netilil kokonech walunet nebo kit age tugul amu kale ocheng eng bukuitab Jehoval akosoman mabetei akot agenge eng chu. Kicheng'ei, kiwenyei, kiborie, kiming'inityingei
eng sautik atya kecheng kenyoru walunet nebo tuguk chechang. Ngisoman eng kitabutab Johana 5:39 komwae kolen cham osyochi eng sirutik amu olen otinye sobondab koigeny eng choto ako chotok che baorionjino. Cham osyochi eng sirutik, kisyochi sirutik. Kisyach. Ngisyach sirutik kenyoru baornatet. Kenai kele baorionjin ng'o sirutik chu tililen. Kinyoru kobaorioni sirutik akomwoiwech tuguk chekitestai, ole kibunu ng'weny, kimiono, ano ole kebendi, kikibunu ano, kiyoe ng'o, amune sikemi, kiamune sikesir. Ng'ololwech sirutik chetililen akoborwech tuguchu tugul. Kero eng kitabuni igere ile ng'ololwech, kimwech kesoman. Biik chesomani chekinetkei kosoman kemoche kosoman. Ko biik chemasomani icheket chemasoman ko eng kitabutab ng'ang'utiet ikose kolen boiboen ichek chesomani ak ichek chekosei ng'ang'utiet 1-3 ak ichek chekosei ng'alek chemitei kitabut nemaunotet chesomani